ijya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndi kuri uyu musozi data, uyu ni umwanya wo kugushima, uyu ni umwanya wo kuguhimbaza, uyu ni umwanya wo kuzamura icyubahiro cyawe. Zamuye n'ijwi rirenga mvuga ngo nk'umuryango wa Sam TV Rwanda, data turagushima ko waturindiye ku migabane itandukanye, turagushimira ko waturindiye mu bihugu bitandukanye, turagushimira ko waturindiye mu ntara zitandukanye. Warinda abari mu gihugu cy'u Rwanda, urinda abari mu Burundi, urinda abari Tanzania, urinda abari Kenya, urinda abari Uganda, urinda abari Malawi, urinda abari Mozambique, urinda abari Zambia, urinda abari Amerika, urinda abari Canada, urinda abari mu Faransa, urinda abari mu Bubiligi, urinda abari Norvège, urinda abari Danimarike. Waraturinze data nk'umuryango mugari wa Sam TV Rwanda, waraturinze Jehova Ire, Jehova Rafa. None dushoje umwaka dushima izina ryawe, dushoje umwaka tuvuga gukomera kwawe, dushoje umwaka tukiri mu gakiza kawe, dusoje umwanya tukiri mu mwanya wawe udushakamo. Uyu mwanya mutoya dufite wo gushima Imana, tukuzamuriye icyubahiro cyawe. Yesu Kristo wa Nazareti, ababyeyi aho bari mu mpande zitandukanye bakuvugiriza impundu, abagabo aho turi mu mpande zitandukanye bagukomera amashi, inkumi, abasore, abana bato bagucinyira akadiho, ko abange natwe ukaturengera. Waraturinze nk'umuryango mugari wa Sam TV Rwanda, waraturinze nk'umuryango mugari nk'abahujwe no gusenga. Waraturinze Jehova Ire, waraturinze nka Minisiteri Rabu. Jehova El Shaddai Adonai, tukuzamuriye icyubahiro cyawe, tuvuze gukomera kwawe, turamamaza imirindi y'ubutabazi bwawe. Reka ubutabazi bwawe bumanuke, reka utwumvura aheraho mu ijuru. Duciye bugufi imbere yawe data, duciye bugufi imbere yawe Nyiringabo, duciye bugufi aho duherereye. Hari abari muri za Amerika na za Canada baryamye baciye bugufi, hari abari mu gihugu cy'u Rwanda twamaze kubyuka twagiye mu mirimo itandukanye duciye bugufi. Icyubahiro ni icyawe mwami w'abantu, icyubahiro ni icyawe El Shaddai, icyubahiro ni icyawe Jehova Ire. Reka wigaragaze kandi witamurure uyu mwanya wo gushima Imana. Waraturinze data, waraturinze nk'aba Sam TV Rwanda kuri YouTube, uraturinda kuva kuri 1 kugeza mu bantu 1370. Waraturinze ubana natwe, waraturinze kuri TikTok Eva Sam TV, tuva kuri 1 tujya ku 10,000. Waraturinze abange natwe, Jehova Ire El Shaddai Adonai. Umunsi w'ejo waratwiyeretse, ubwo byari bikomeye, abenshi byari byabacanze. Warigaragaje umunsi w'ejo, n'iyi saha urakigaragaza ngo bari muri Amerika, kuko ubu baracyari muri Noel. Wabaye nabo bana natwe. Iri ni isengesho nzamuriye imbere yawe, iri ni isengesho nzamuriye imbere yawe. Uyu ni umwanya wo gushima Imana, iyi ni isaha yo gushima Imana, uyu ni umunota wo gushima Imana, kuko wahabaye nk'Imana, waritamuriye urigaragaza. Kristo Nyiringabo Imana, wabanye natwe mu gusenga kwacu mu buryo bwa online, wabanye natwe mu gusenga kwacu binyuze kuri TikTok, wabanye natwe mu gusenga kwacu binyuze kuri YouTube, wabanye natwe mu magurupe atandukanye, wabanye natwe. Jehova, uyu ni umwanya wo gushima Imana, uyu ni umwanya wo kuvuga gukomera kwawe. Icyubahiro ni icyawe Yesu, urakoze kumvisha gusenga kwanjye. Uyu mwanya mfite imbere yawe ungana n'isaha yose ngiye kuba imbere yawe, ubu mwanya w'agaciro, ubu mwanya uguhesha icyubahiro, ubu mwanya wishimira none n'iteka ryose. Igaragariza ubwoko bwawe. Ndakwibutsa ko hari abari kuri Sam TV Rwanda bagwaye, ndakwibutsa ko hari abo tubana mu magurupe atandukanye bagwaye, ndakwibutsa ko hari abo wasezanije amasezerano atarasubizwa. Abo bose mbazamuye imbere yawe kuri uyu munsi tariki ya 26. Reka bose basubizwe nawe, reka bose
reka bose ubitamururire, reka bose bakubone mu izina rya Yesu Kristo. Aho ukurikira isengesho aka kanya, ndagutangariza amakuru agira ati fata ahantu urwaye dusengana Imana. Niba ushoboye gufata amazi yafate dusengana Imana. Uyu ni umunsi wo gushima Imana. Iyi ni isaha yo gushima Imana. Imana y'amahoro ibane nawe. Imana y'amahoro yiteguye gukiza. Imana y'amahoro yiteguye kuruhura abarushe. Imana y'amahoro yiteguye kurengera ubwoko bwayo. Mu izina rya Yesu Kristo ati wowe urwaye fata urwaye. Yizerere mu mutima wawe dusengana Imana, kuko imbaraga z'Imana ziri ku buzima bwawe. Imana yiteguye gukiza abana bayo. Imana yiteguye kurengera abana bayo. Yavuze ko izarengera imbata zayo zitakira ku manywa na nijoro. Aka kanya zamura kwizera kwawe dusengana Imana. Zamura kwizera kwawe dusengana Imana, kuko iyi ni isaha yo gusenga. Iyi ni isaha yo gushima Imana, kandi Imana yumva gusenga kw'abera. Icyo usabwa ni kimwe, fata umwanya wawe ubanze uce bugufi imbere y'Imana, ubanze witunganya imbere y'Imana, ubundi uzamure kwizera kwawe dusenga, kuko Imana yiteguye gukorana nawe. Imana yiteguye kugukiza. Imana yiteguye gukorera ubukwe. Imana yiteguye kukurengera. Iri ni isengesho tugiye gusengana Imana. Zamura ibyifuzo byawe, zamura kwizera kwawe. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara Imana, tugiye gutabaza Imana, kandi Imana iraza kubanuka iruruka ku buzima bwawe, iruruka ku buzima bwanjye. Icyo dusabwa ni kimwe, ni ukuba mu mwanya Imana idushakamo. Uriteguye dusengana Imana. Tugiye gusengana Imana, tugiye gusengana Imana, tugiye kwatura aya magambo, tugiye gusubira muri aya magambo, tugiye gusubira muri aya magambo. Imana igiye kururuka ku buzima bwawe. Imana igiye kururuka ku buzima bwawe, kuko Imana igiye kumanurwa no kuza kukurengera. Imana igiye kumanurwa no kuza gutabara. Uyu ni umunsi wo gushima Imana. Uyu ni umunsi wo gushima Imana. Imana yaturinze kuva ku itariki ya mbere y'umwaka kugeza kuri iyi Noheli. Tukaba tugejeje isaha abari mu mugabane wa Afurika twamaze gufata undi munsi. Abari muri Amerika namwe murimo murasezera umunsi, mwinjira mu wundi munsi. Reka rero dusengane Imana. Zamura kwizera kwawe. Imana yiteguye kukurengera. Imana yiteguye gutabara. Imana yiteguye gukiza. Imana yiteguye kukurwanira intambara. Imana yiteguye kukuneshereza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data nyir'ingabo, Mana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ububasha, ubutwari n'ubushobozi. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ihindura amateka abantu bagatangara. Aka kanya ndaguhamagaye, iyi saha ndaguhamagaye. Ururuka urengera ubwoko bwawe, ururuka urengera abana bawe, ururuka wigaragaze, ururuka witamurure. Manurwa no gukiza ubwoko bwawe, manurwa no kurengera abana bawe, manurwa no gutabara abana bawe. Mu izina rya Yesu Kristo ararayeti, ndagutabaje wumve Data, ndagutabaje ukore nk'Imana none n'iteka ryose. Amen.